Te pōnui, te pōroa, te pōkerekere, te oroko hanga o te ao. Ngāti Whātua o Ōrākei are very appreciative of the opportunity to host NICF in Ngā Rangatahi a Iwi. I hope that we made the most of our opportunity to host, to show Ngāti Whātua o Ōrākei where we are, how we got here, the struggles that our kaumātua got through, and the opportunity to thrive from what they went through. Ngā Rangatahi a Iwi, koiara ko te anamata o te Iwi Chairs Forum. Kia ora nei. Piki nuku, piki rangi